Undiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka Sarkar Assam kelapin bena ke Jingkirshan jongka ya ukhenna Karimganj u ankurit karmakar u balashna ya ke juti badan bat ke sensor na ke benta ki beriu ki bamatla. Haba pin bena ke Jingirap jongka Sarkar ya u ankurit karmakar u MLA jongka BJP u Krishnendu Paul u lapintip baka Sarkar Assam kan beteng ya ke Jing Aikirshan ya u niu khna khnang buon la ban kot sha ke Jing angnu jong u banlong scientist. U MLA ka BJP u Krishnendu Paul u lalet ikendu ya uniu khna pule kelas 9 ha kejing betha u menteri rangba jang ka jilla Assam u Himanta Biswa Sarma kalong ka khubor ka babahayangi ba u ankurit karmakar ulashna ya ka juti ban yarab ikibrio ki badan jingduna ha ki boryo i habau menteri rangba jongi Himanta Biswa Sarma ulayo jingtip shaphang kane ka kam jong niu khna ula betha yanga ban ikendu ya upol ula benrap ukwa banlong scientist u menteri rangba bat ke Sarkar ni kan ajing yarap ya uniu khna ha korban wat kajuti balashna du ankurit karmakar ban yarap ikibriu ki badan jingduna ha khmat ban bo yaladi ha kajing shngan na kajing e kapatiya dinti u ankurit udiu khna u puli ha class 9 Harolin Memorial High School jong ka Karimganj district jong ka jilla Assam malashna ikne kajuti na kabenta kibriu ki bamatla lada dan kano kejing e hakalinti kum kesensa badan hakajuti kan yarap bat lap ya kejing e bat ya kabaza ban ai kejing maham na ungu karmakar ula benrap habapa kabaza ubriu ke bamatla un yo sngow ya ka bat unlong ubah husiar bat unker na kejing e